video amin at dakat ag grass cutter ni Papa ta agmuhula kami to ti kamotit. Agarado kami to nga umuno na ka farmers. Arito di pangaradon. Damat di nung ka farmers. Tunto di manggoy ti arado. Grass cutter ni Papa. Masapol yo ti botas kan protection ti mata no grass cutter kayo. Arado ni Papa ngan ka farmer. Narigat namin nga radon no duti root na sunga grass cutter. Tarong edit mo lang may edit toy. Tata sukatantay ti kamote. Farmers padasat mat no kasat no ti agarado.
A few moments later. Ang habarbar ng farmer. Kas nga naradon ka farmers, mabalmin to nga mulanti kamutitan para di rabbit kan buryas. Saan min to numalog? Kas pastor mi di nang min ka farmers. Saan nabandog nga nagarado.